okay the senator witu no kwenda utethe cia county itu nesa na county lengi weta minority leader wa bunge la nene kana senate no wailete kwithia uyu akwete muzumbe wa Kenya ngingo aimwe wina miyi tatu utanenge counties mbesa wenda county thukumiata we wa senate nusu makuzie kuya masukumaiza kwenda mbesa cia the ya kuno kwebindela ya ilite ya ndu mathukumu inde kwa kibindi kicha kulia uongele umani ngwende yo mubundisi na wewe ndio ndio manda wake mwau eliana na wisi mwau mubea muno nenda kosa iso ni tungekava na witu mubea nundu wako na mwanya wako katika county assembly ya Kitui kwa address anduma Kitui na kumonia maondo ala serikali yetu ya county government ya Kitui ikite na mivango ila serikali yetu ya Kitui inayoni kuondo wandu ala matu sakuyi gawa na katu tungie mubea ni kuidhanwa weta maondo maingi ala ta county government twende ekwika tasakua ala tasakua na anduma Kitui na wamonia mivango ila tuinayo ta serikali ya kuendea na kumathukuma na wamakishia kana ndunolo ni manifesto yako ila wajuki nayo wate yandu na makukunia kura sembigi muno ati kutungia mubea mundu niwende na kumianisa kila kingi kawan kana ndo maitu Kitui ithie ta county assembly tutongozi ni speaker wetu Kevin Kinengo na upande wa executive utongozi ni governor wetu Dr. Julius Malo twasia kana nitu thukuma twina ngwatano ndikuzabuthi ithionze tusapoti na ndo Kitui no kondo wa kumathukuma uthi ta county assembly ndikuja tu support serikali yetu mitala tala yonze leo kambunge ni kendese kwithia ni abitu kidwa ni kendese kwithia andu maitu ni maendelea na kuthukuma kila kingi dongo isionze ilanza kwe ni tunengwe mwanya wa kuthukuma andu maitu ni kuzabuthi ambaitu siasa ni siathilie no yuni vinda ya kuthukuma na mwaka wa 2027 ithionze tukomyo talo wa maundu ala tuikite ko kila mutongo ikilio kila usakwitwe ni abu kumekilioni kilo sakwitwe na kuza kuja nitu anenga ne ibinda ya kuthukuma andu maitu na hii ta county assembly ya Kitui tuite kila serikali yetu ya county ili kililwe na andu wangi ni kuza kuja gawa na witu musakue na MCS alama sakue mali te kuja mwogo kuba uya wa Kitui county kana kuthukuma andu maitu umba itu ndo mwakikisha kana ndo mwatu sakuyi itu kuendea na kumthukuma na nini isi kwa vinya wanga itu kama mwaka wa 2027 tukelia kutonya kumya utalo wa maundu ala tumekite kila kingi ni notanu nundu gavana wetu ni wasya kana tunasiana situ mbingi sistema weyani lakini nundu wa wenji bili ulumuno na sitonya kukwata mawe ya permanent at least gavana ni watu washua kana ni tumanza mbesa nikendo